أجل في اللون مرحبا يسون على شاني وعسلامة نون إوذي قلان مرحبا يسون إوذي ديالنا ذي جديدا أساقد نخدم سكسو تغديوث السلامة لا فيديو أروني دي عجبين قيموثيذي. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va préparer ensemble un couscous au cardon. Là j'ai bien nettoyé le légume et là comme vous voyez sur la vidéo, voilà, je vais couper en petits. داكي سالفا غثار ديو ثينو سوامان اتيزما هكا كي كنسواليم تمشطوح. Ensuite تراغ ادوب يثكوكوط نا غتصفورم سي كيف كيف. Voilà, là je mets un peu d'eau dans la cocotte et je rajoute mon légume dedans. Voilà, comme vous voyez. داكي تجا ادوب la cocotte نا غتصفورم. Ou sinon vous passez ce légume à la vapeur. Là, je prends une deuxième cocotte, je mets de l'eau dedans. Là, ça commence à bouillir. J'ai rajouté l'huile et les morceaux de viande. داكي نطفى ثا كوكوطينو راني غامين ركمن داري غاشي طوح من الزيت. ensuite راني غاسكسوم داكي سانو خصنا توصلي. Là, j'ai mixé 2 oignons. Moi, j'ai utilisé le bœuf comme viande. داكيني كي نخدم غاس داكسوم وعجمي. Et je rajoute 2 tomates. Là, je les ai mixées. داكاني غاسنا الطوماطيشين ثم قرانين قشرا ثنت ميكسير ثنت. Là, je rajoute le sel, سانوغ الملح. سكسو لا ويدي ثقلون لا ويدو ثقلون راه كنا كي جيت نخدم انا راه مانا دارك من نار كلشي داخل. Je rajoute un peu de poivre noir, داكا سانوغي فلفله بركان، بابريكا سانوغي فلفله زكواع، داكا سانوغ الكزبر، لا coriandre en poudre, ça donne du goût dans le couscous. Et je rajoute les pois chiches. داكا سانوغ الحمص، يمكن داك الحمص هو يبوارا سلخصا ثاريخ ثارو congélateur. Je mélange le tout. داكيني ثاغديو ثلان ودي سيخدم زروديه نكوني غوس نخدم راه زروديه نخدم حاشا الحمص كنت تغديوث. Je rajoute une cuillère à café de concentré de tomate. داكا سانو ثاون جاوثني القهوه طوماطيش نيت بواط. Et là, je vais préparer mon couscous. Là, j'ai pris le couscous. Je mets un peu d'huile. Et là, je mélange. داكيني غادي نخمسكسونا. لكن ونتقارغ كل فريد نكسكسوينو ذا سير ذي السيري ذا. أسخما قبل شي طوح من الزيت. أثروي غير كل. إوا كنو موا ما تيتصفورهم تتسخسم ثوي تنتظر عقا روعقا. Voilà, c'est pour ça que je fais الزيت وقبل تسلخسا وقبل السير ذا. داكين كذا تردا السيري ذا. Je verse mon couscous dans une passoire. داكيني نسكسونو غاسمير غاكن تواليم السكسو تاكيو كنا ديودوم. Voilà. Et je le laisse 2 à 3 minutes. Voilà. 2 minutes après, je verse mon couscous dans le saladier. داكيني ميت تجي غاك 2 minutes 3 minutes يسكسو تسني يودام شي طوح هذه التسميره غنشفنا وكنا ديسو. Voilà, là ma viande elle est cuite. Voilà, je vais enlever la viande. داكيا كسومينو يبوا غاتيتكسا. Je mets un peu d'huile sur le couscous, voilà, sur la semoule. داكا السماس ماشي طوح من الزيت وكنا تيد سفتو الصغار هكا كنسوالي مكلي فاسنيو. داكي نتعدي غتصفور سكسوينو كنسواليم داكا تيتصفور غا فسيني بردان. Voilà, je vais faire la moitié et l'autre moitié après. Je cuis mon couscous à la vapeur.
voilà, sur la sauce. Comme ça va donner du goût. Voilà. Et là, je prends l'autre moitié. Voilà, je vais faire la même chose. إذا قيتي غادي عدي غاد الصفورة وين كاين يدي قيمن كاين يدني الصفورة تيدا في سيني فردين وغادي تشارك تسكسو تاكي موشي وديت صفورة راه بيان كانت ولا الصفورة تيدا في سيني فردين. لا جو راجوت دو سيل إذا كرا نو شي طحن من الملح. Je prends un bol d'eau et je rajoute un peu d'huile d'olive. لقيت مرد امان لاني غاس الزيت نتجمرت هذا عندي غادفوخا خصك شويه كاع كاين التواليم على ما يسوى هذا. إذا قدر أختار ديو اثنين غير داخل وسقي تنثبوت. Voilà, je rajoute mon légume dans la sauce, comme vous voyez. Regarde ce four encore une deuxième fois, c'est verdin. Voilà, je vais faire cuire le couscous 2 fois. Voilà, là c'est la deuxième fois. Regarde ce four c'est verdin. لقيت تجري الجفنه غادي يسميض ensuite تدهنا تعمر غير الصلاديه داين داكي بوان سكسونا. Voilà, je le laisse refroidir. Attends, la sauce n'a pas de Voilà la sauce, ça y est, elle est cuite. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à ma chaîne et activer la petite cloche pour recevoir mes prochaines vidéos. À très vite sur ma chaîne. متى عجبوني la vidéo يجي ويتسوثرا سلو لايك سلو بارتاج ما يمكنوا ندير رجعكم للهنا تلويت على فيديو نظام ما يبغى وحنين ثاني ميرث.